yeti ye ne so boni ama mienu woni pa bi ahia ne boafo na ansa na benya boafo no abrem mini ameka no kura chew yani yesi ye nyamesomfo ya no ye ho Bible says said when Yankopon do wiase ni me bisa se ene odo wiase ana odo e wo wiase wanya na minya yenti ahyew ayawo ya mini ya na mesem wani mra ho so hwe so okoto obi na so okuta sunsumu a mini ya respect no. I'm telling you, whether positive or negative, so okuta nyame ana se de mo kano no won free nyame. So free nyame o so free nyame o, respect that person and easy. The journey of spirituality and not from mini ya mechanical to attain the higher height. So benya tumi yakutem mini and not from and to go to obia what pray wanya tumi ya, you need to respect that person. I'm telling you. Abusia and American sabato me pacha mame for me number ma 0453 011-926 mediano na jowan na na mani udim komo wani da so asa na ni da so wani da so no twade ampo nyankoropon woni nyame bi asum no amese bra skaganya mekase ne bra na nyame kase teme so me ka no kura cho say me from na me ka cho say amwani ho a aya fi na me fi e bia na me mpawasem me ka no kura cho me bra wi asesam babuwa nipa na nipa nye enipa mi anu babi asese yedro your destiny killers bi wo ho a abusia run away janifri nipa ho adeti no oduma ko afra nipa won fra no ma ntira nipa m no ni ko hinta ebra bi o twedi on fra nipa bi a o ma ne distance no fri nipa m efisa nipa nye so sum kura so nipa. I'm telling you, ahom so nipa o minia nipa is very wicked. Nipa is so bad. I'm telling you. Sanya nipa na day we ya yamia en kabi an kanan kamadu baby. Tianie kamadu baby o. Me ka destiny killers achirawo. Obi wan mo ni say nan ko na me chance minia. A general spirituality and not for more. Bra, you're not for more. So the one that they ya me catch us anya no kore. Enti mpani bu besa. So fiti prekope posia emoja na edai eba je awadu nyankopodi nyame no do ba wi so do bai sabra ba yedai enti na me ka cho se bisa wuti bisa o sabra won so man ya kata so na asa so bie niya bata awade ho no ma de akoma pawate hwehwe awade nyankopodi cha kwa na nkuru bi ba yodia enti ate samhunu eni ni padodo achi na nkonko ya bone emu akoma nkonko ni padodo achi mesi abraba na obona ye wo na wo ekwa da faso obepie no ewo wo nsam meka na kura kira wo ekwa da faso obepie adai ewo nsam tinu na meka asem bi kira se sabra na nkrabia efuado man kuma nsam na eba na so nkunum de de efuo ni pansam etimia asase we so ewo bi ana akowie bi no kura ba ko pa meka no kura kira wo mu amosima be fanya mesam me yasofo me catch you said there are so many secrets e was of duma mu why na baka no kura na kira wo me say hiri baba me say we be fast yet we be fast we be I'm telling you minia e kwa ne ware na so so wu kwa ne wa the Bible na okuto wa ka asambia cho Matthew 7:7 a major quotation in the Bible. Bisa na wana akoko bisa no. Wasofo mpanimfo ye di kai. Wamu nyina ye so treacherous. I'm telling you. Wadale pataku anameka asambia cho ne. Minia. Na kamikuta Bible na so kuta Bible wa. Me boy Yesu di na boy Yesu di me pato kenya nya beba akopa ne nyina so no. Ah? Me boy ya wadi na so boy ya wadi a me pato kenya nya nuafo. Me ko so na so ko sori a me pato ni nyina nya de kuro no a aya dan na fa yetutwe nantire aya dan ana fa de kunkum ya ho abusia
na me ka sama kire wo wo fo so e Kristo ni be careful gina ye hwehwe awurade Nyankopɔn atira kwan bata awurade wo ma de akoma paminia me ka no kura che o nam abrabɔ na yɛ bɔ bra me sense so bio sɛ ɛyɛ me na me bɔ bra nyɛ ne yɛ bɔ bra so ati asɛ sɛ wo na bɔ bra no dia wo bɛdi nkunim na so ayi wo de sɛ yɛ bɔ bra dia wodi nkubuo dada woni mra wo so bra me nkyai na me nkyiro kwa no na kwa no ɛyɛ so smooth na ansa na bɛsi kwa no so no me ka che sɛ kwa no wonam so a wo kwa ɛdamu ba akopɛ ba do ba bi wo destiny point no ekwa ne cross sa makomako 7 87 hefa na obefa empanisi bisafo ntokwai meka cho say way back 1999 me show pani bi ana me boni din say jam ya say Mr. Coleman Daniel Coleman papa no kwada sunsuom tieniye then those days no ya assemblyman because here papa no asase na me so I am a destiny helper no so I am a destiny killer. I'm telling you saminyani papa e ma ni di manimu a e bi ankanna come ya major prophet ankasa. I'm telling you because la bi aduma kuma de me fire no nyanka no ohye e jana na me de ba na no odin na so dasani mama nkomanim eno so atini amuma bam me person na me ka satra you to ne say abraba na wo bon wani na ho so she obi na so ye wanye ni pa what vision na sia run for your life hwa me kan ko ache wa moa me say you age so nko na nyame bo wo na se ma ba nche na so moa me a ka wo so ni bi wo ba bi a wo pa me aboa me wo be hu me afere and na ka Mr. Daniel Coleman asemi so ha me bi a ne yamba hye no ayame na maboa no onu wa moa me 1999 na me wa panish here na dozes me ka wa padi asema kire Mr. Maso Kofijima dozes I think sir 2001 now say 2002 oh baby no ye Kumasi mayor dozes afan you of US America na maba no baba mayor President Kufuor time na dozes no sabra na Otak FM ena na ye FM wa anu o hye e Kumasi na Force FM o tieni yo ba Otak FM ena na politicians ne ko pa na me ka wasem bi enkwan dia mo ntia ase 46 assembly members bi sore led by Mr. Nsanchire me ka politicians asama kirawo Mr. Nsanchire I think say now what does okay me se me sura e bia no what does okay me o mo sore tia Mr. Maso Kofijima dozes Mr. Coleman Baye Mr. Maso Kofijima the special assistant na time wa assembly members 46 assembly members esotia Mr. Kofijima no that na me yam paibo akosa park so no suntre so ona na me yam paibo na Mr. Coleman ba for obafia wo wana tade wo yene singlet nyina gu na wo da fam sare yam paye na awurade nka bibi nkyerɛ me sare Kofijima betu na anase ntono me ne bɔ mpaye na maka wo so assembly a kyerɛ sɛ kwakacha Mr. Maso Kofijima sɛ wani na ba 46 assembly members solid here papa yi na me gira mu ya kwankyerɛ e bɔ mpaye support papa no na me nim sɛ na nya me destiny helper Mr. Coleman be introduce me at Maso Kofijima na so papa ne baje nkom sefiri mu ho a no anu akɔ presenting ho as a prophet dia de be ma no wo ba na nkyɛn a sabra no ama me ene ya ka no 50 pesos sabra ne ya fa no 5000 me ka sama cheo sanna ya ka fa no 50 pesos time am worry ye 2003 ya pa no so ba da ka me ho wo ba na nkyɛn no ama me 10000 ene ya fa no 1 cedi because my warranty
pe mo ma me 1 cedi na sa 1 cedi nya da bia o ade obeba me nche na odeba ma me na me me sha nkom anu agye nkom hye no no anu akọ present no as a prophet no ayi me frim na 46 assembly members wo mu ye biara enna me ka asem ya kirawo sami sansanchire keme so apani tiam ya ayame na me ya sa adwuma no ya ma timi antu Mr. Masoko Fidima Munu sa Mr. Daniel Koma say when na time Mr. Masoko Fidima ti ebusu ma me ka cho say abrabo na ya bo no sanyame so asira wo bia enfo ne de obayo de ya sira no tutu fam de ne hye fam obesa fifi me ka no kora kirawo any parliament commanding we have destiny killers you ya so ba o mu dia ne say do no ya fu wo ne hia no wo ye de hia no me ya bia one day me call long fast bi me ba na from Mr. Coleman am catch say awurade aka asem bia chema for Mr. Kofi Djuma ho time no e kuma se meyo ana me catch awurade catch me say na kan che Coleman say me am person me share Mr. Kofi Djuma Mr. Coleman catch me say samia na me person me share ne dia na me fa message ne ma ne dia me nko to application si ama me kwa say me ne Mr. Kofi Djuma nko share na me ko enu dia no sanim me ya biara papa na ama me kwai ama nko share Mr. Maso Djuma tiani o papa ni fu no ko ye MP e wa Askwa ex Askwa MP Mr. Maso Kofi Djuma me pa cha wo tie me what Mr. Maso Kofi Djuma situation media I don't know me who social media so as well as say no kwese anya no I don't know yes o yare man kan che Mr. Maso Kofi Djuma say men say major wan say wo ba masani yare na yare se kura me na ne madro men fa so anya djuma men fa oye anya djuma me so na nim ma ka che so pa wo yare na ko man kan che Mr. Maso Kofi Djuma say odifo bia base wo basani yare wo mra na sani yare ma Ghana fo hu sampa nyame bi wo ba bia wo paja ne ho skaja nyame kase ne banda nyame kase wo ti ase ni nyame ka no kora chewo na nyanyu man ketenkete o me shaguma na se ache na so ni pa da wuro ma ni pa man komanim me ka no kora chewo me ka che Mr. Coleman sabra no ya assembly man nam se awurade se skaja nyame kase se man ka cho so pa you shall rise up from the seat of assemblyman to become an MP. Sabrana President Kufuor ebeche bantima ne kwada so ene ehyesu constituency. Wo chemu yensa wo ma bantima ba ko wo ma ehyesu ba ko no ma kwada so constituency. Na Sabrana wo mo ba contest no. Me ma Mr. Coleman de contestants ni nyina di bai. Na me ka che se wurade so obawi ni. Tie me ye we a politician tie me ye. Na me kama samwa asemi ya me kabia ni ma dance ni honorable Hilda Ado so what menka ma me no from mamam ena Mr. Coleman de enipa ni di bae na me se anto aba so me ne hade ya to aba 3 times na Hilda Ado yini no aditi mama ni na no me nyanko primary so no aditi mama ni na me ka che Mr. Coleman say papa Hilda Ado ba yini mu nyina Sabransa, we are politician now kaya. Mami bi, we are from Mrs. Gladys Asma. E what talk de. Sabran wo omu yesa. Wo mu introduce a ma e wo parliament. Enti mami no. Eye mami ambombi Gladys Asma. Wa yeso oba bi aba contest say. Yantu aba mo bi oba 100 million. And Nancy can for the 10,000 cedis. Na me catch Mr. Coleman say papa mani wani obani ni by landslide oba come na mani nyina gunachi because nyanna jini wo so temu nyina papa nya ho adwuma papa ni jina mani me catch me so challenge ai heda obi anim no agro ne fam ya kotu abana heda ado awini munia me say suma Mr. Coleman sikaja nya me catch me say men ka che Mr. Coleman sa President Kufuor fi akonya so a na do danko Kufuor na baba tra Ghana akonya so enti onko na do danko ko
can't just say yes Kaganya Mekasi no. Nana will be a president of Ghana. As whether people like it or not, Nana will be a president of Ghana. Me and Jimmy number 0453 011 926. We are asking us my number no go. Abusia, ya soja na no dada. Me can cry to say, and you do man keten na me yo. Me yan panifo aduma. Na nipa nti destiny killers. We are nyame nipa. We are young guy. Yes, I ready for found money pa. Nyame no offer on bisa ni biribi. So I need a small one pa bisa no. Tieni Mr. Coleman nyamani onubi wa bantima constituency mi we from din. Omo so Mr. Coleman sad na ko na Akufo-Addo efie ekotra ne ho. Wako enko say me din fo na suma me. Wako say papa me ya prophet am wo kumase. Ewade se mbaka nti o say we be the president. Was na Nadu sori ni o twa ne puse. No sofo. Me numbers nyina ni. Wo fra wo ya be se secretary so. We be se ya, we be se ya. We say dia me personal number. Ti bibia ni afra me. Abraham Sima Mr. Mr. Coleman. What time I catch him, Mr. Sabra and Saturday? Shall me catch you, sir? Sabra and Crabby friend, and Radin some. Now could be a Philippan some. It is some Pamwana so Babuamia and Shano. So Muamia comes on your biso baby when Yami Babuame. I was one million so Yahoo Wate. Mumia Mobile, we are. Mamma Conantam. I was here. Mr. Coleman, catch him so back. Next year you are those now also to be a fellow evangelist. I could see quite a new year so a quadra so. Make us a match now. And Taphobia no Mutonium. And Rade, one China Maba. Our Jesus, one China Maba Taniata. Omu upon American Assembly. Sabra no President Kufoya one. Now Kufomo consultant, said you catch him no. Eti Mr. Coleman kwa ni ose papa ne baye okọ nkra baye no wa ma me fio wa the message le koma Mr. Kwasi Kwaten me ti fio na skadase ka okọ Kwasi Kwaten ho kona me che ode na so like me di kai me ti wonu a de mu ya se Coleman ni ni obi na ose a chale na o pa de ai me ma so no obi sam be pa de ai me ni no be ka che Mr. Kwaten so for Kwaten say makofa adwuma ba me pese ate ya kana say tawa e ma Nanado me na me leader na mo bon pa ya de mba hu bia mo nka che na me ko ka che Nanado enipa destiny killers wa nya kanifo papa me na obabre se me nya kanifo papa kanan kama ya yiye kanan kama suma peja na ba bia me fa ya bia ma fa yiye na so sani oduma kuma tiase me ya mpesa me ka che o se tia na tia emui and fa don ko ho and so work of na ni da so Muhammad atiasefo duampo se wu am da so se twa so obesa fe me ka no kura chew me ya bra Awurade nchai wa so am so bra fa bra na do wa matiase me se sokoba petuda wumpa on se oduma ko abegina so sumi jira so danum everlasting power palace on to me ni wo bra nyanye susuma kwankyere mawo na so ati medi nkunim. My number is 0453 011 926. May you give me a program be all be a fabra near Yamau. Messamon can't tell Mr. Maso Kofijima. Why your TV? Why your radio? Now the radio class a question. Why your TV will be a woman? One can't tell Kofijima, sir. So I am pa. 1 year hospital no konam one ramen chai one time. Me son yare say Kim. On for no ramen chai Ghana for. No kasa mpa. Skadanya me kasa ne bana nya me kasa na asa na yare. No won sampa tumi bi wo baby. Abusia, why are you wasting your time? Make up destiny killers. When anyone so for kwase ewua. Evangelist akwase ewua. Time wa me kwati prayer camp. Ewo dun ko dia so. Those who don for pan akwase ewua. Me preach wa dum. Wo fi ma come on mobile. Sandra hotel ho. Wo bu anu kakra bia. Transformer bi esi wo no. E ho na me preach here.
na kwase waso preach wa ayi pizat na me preach na me baje correction na me machine jadam etimi tu me machine na me nkoda na akoje kwase awachi o preach ya no ama me kakra na me dia faka na ama me nkora bi dia froka me dia fidie no du fie na me ko hye fidie no a me twa jatuma na jadam kama abusia me catch us a journey of life enye is sa wodi ni say no anko na me hyase abusia me hyase way back o time wodi for the next amom ai papa wu ye dia no water for yi Samuel Kwadwo Frifa time one omu radio make na me ni sika timanti me enkoso bi sabra nyina na mo system ni mo me kan ko akyerɛw amani timanti me anuntem nyanso na dia ni papa sanke ya me no skadwa nyam kase ne bana nyam kase ampreso ɛna ko so ba fam me na tumi na bedi me ho kasa mani ya otumi me se tumi kan na bra so ko ba petuda kwase ya na tena se me ya adwuma abra me ko dia so akote ayi empaibo ho osofo kwase awua pillar of Zion o kacha me se bama ya ntia so ro akura sinti jai na me kacha so papa ene na metie no me ko na metie papa sa me kasa me tra kuma se a aboa ba kiriare me koi 2008 was it 2007 na me kacha kwase awua sam pesa me ni crusade wo me ya na ya na nya sika ama no ewu ama me ka no kura kire o so for kwase awua wa ama because of some man lorry fare to ama 2008 na me sabra bio na me se ajawa na do wa dance odi asunti bra tienie ena me man sika sabra no na 400 ena ya ke fa me 40 cedis na me sa 400 man o je ye wo buy program na mpa me ka no kura bi a kirawo ye program ni sika bi a me nya ye no sika me so me chem sabra na me yire nyem me ba to so me yansa me yire fu boso sei ewu ase me fa sika ni nyina ma no no fa me akuma se na san ko jira pizza one day amini sika onya abusia me ka no kura kirawo me kaska ga woteme so ade kirawo eni panyo bra wo bi ka cho se sakrodi eni bo ba ka cho se sakrodi hwani ye me ka no kura kirawo do ba bo wo afuto bia ni ho akyai je koto aduane di ana je getre we fa ye aduane afa ye adwuma afuto bia ni ho akyai sa de no me ni ageme number 0553 001 926 ni ask na sia me number o fabi adi anche ewu asuma afasika ni nyina ma no na ewu atunuka anajo na ewu abakumase na shanka oduma kumase time akwase ewu aba me na etime pulpit so sei manu bi nu adi ka ba mo Pentecost ni ne ba be manu e ba ifo ne na mo ba yew ti ma me ba ni problem wo ba na me ka cha sama me wo aba ma ketu obi edu anadu akwa no na o ka se o da enam enti se du anadu a so Bible ho a ya kotra koda ni tiri so na ba wo nam sei fa na ba ko tiri a na fu akoto a wo ye so ni Bible akanka biem wo bia Bible no mu a wo dia tena sesa about 12 tena sesa na ade bia ba wo bia ba ka kire me ebra me so for wo ati me puppet so ya to no na ma me ni pi okuta kodu o banana party bag ma wo ba no si ye mi wura samanhia wo ye di fu ampa papa no ba ka ni nyina na ko se wo da fam wo sori ya so fu ma me wo sori wo fam en wo ka kire me se wo me ka kire o se aduma chede yakuta na nya nkura ase de bra kuma se na msi aja wa meni sika me de ba kuma se sabra na meni ampe fa me de preach mo ba fa na kuta ko se wa sabra so to a 4 million waka chem se samba kuma se na meni sika to amplifier what the self you mobile phone no what ba ko se awo adaka dra so akọ je amplifier de amame na me akanya me sam etinu o fami dia so motia obedi mi ho dance akire na yire se wonim se di fo bia no ba me di fo kwase wa mo fa na mu misa no I'm telling you abuso na ka no kura chao we have destiny killers me tie kwase wa ba kuma se me bedu ye ebe
ebia kwase awu ase ukura dan pai bo ase we invite me sabra no me preach wo kwatie da dia station wo ma he me preach ya ne ama me kwalase me nya nyina 15 cities sabra ne fa no 150,000 sata na me kuta nkoda 3 into 15 cities nan so me this me preach 2 times abusia senyes ka ganya me kasi adawro ma kam ko treasure hello from anymore akom de me enso bo me numbi because ka me nya ne so abusia me ka cho se so be di sunsumachi a enye komo enti asofo na mo ba no wo ko te dase abrawa no ma akura so wo ko di sofo bi achi a wa ge yo se korese wonya no wo te wo abenya bi me anya sa na tie o me ka no kura che o ya bra kwase wo ma me ja me preaching ekọ no wo kwa dan paibo me ka no kura che me bra so na ka me bottom 7 cities ya ko tie ni me ma me seat me tie ni mu kama wo ya so ni wa me timi interest na me 5 cities sabra ni afan 50,000 na me ekoto ayim puppet no my correction bonum with the sir sabra me ba ni anim na wu ba program no afa ni awo no ti me sa some dey kware ko kire wu a anya we kwa wu ni asofo ba program anya we kwa kame man 1 city na m kame from Africa e man bi medie man 1 city sabra na Ford ya concrete na aba na kwase wu akuta white Ford bi ya pa so no na yiri huru tem ene o me yiri egum e be si sofo lai tiario ya si sofo lai ene o se na me nia baba yo abusia se ma huru nyansa fa 2 cities an sa ba bia ka me na yiri ene me bucket on ke ka sofo lai kwan kwara se wu ade ya nyira wa mame afa wo mu tu ka me hweka ya tiko bi na me yiri bi sa se me nia miwa etu amodi bia na se bia kuta enu ani 2 cities sisa dan mani su suo me ka cho se mo ani famu awo wo mu ani ni pansam wo mu ani awurade tina me dia me se me hwe pa me tie ade ka enti fa ha no dade bra na odoma ko afam so mu awo kwase wu amfi me ni phone no so de be kokoje amplify mame wo mu ame dia ni ba ya me se wo fam ni asanya ni atwetwe ni yesrew abuso e me kan nsem bi kirew ama me ni wan se sanyo hia na yare evangelist akosi kwaten mu mi so obi asusum FM eya na ma asusum FM gina ye me the first evangelist na mi preach ya no odin e wo asusum FM ama do katatie no hina mo time wo bi a wo tie asusum FM tie me ye sabra ni afam evangelist Charles Opoku Dako na me basaya me preach ya me nsam